okumbireba nekwikibo Middle East Consultants Ako yetungiro mu rumo mu Dubai kata nense zinde zo mu Rubarabu na Njove Park Lodge bakwinira obuhereza burungi nka hotel services bino buraro burungi iwendengo zitari zimwe na zimwe bine na cottages nungi aha abagenyi babo barukuhumurira. Program okwembeleba Swift Safaris no bus nungi air conditioned zona zirimuho kunaga kasasuro abishaka kabwohe kashaka oruguto for the first time in the history of Uganda aba Swift Safaris babateraho bus abambarara bus zuruho nzicero mukasheshe kuriya zirugayo late nabwecho mutakabo nabona amahanda mugende basezo zibatware kanda ebay nayo kutegeragana they are not very expensive. Swift Safaris nza kubayamba mugende muri stamereje comfortably, customer care the best. Njove Park Yard waborireyo ekibo kujangu ibare rumwe noruteze binyonyi bibiri no shashura oriyaje onyoje obyamaje okitama balcony otanka kureba enyamisho. It is the only hotel musiyona etari mu park yokubasa kuzamu omukasheshe shayi mwenda ebyonyi bukatandika koshongora sente zawe nabwecho muzeyo abakwenda campinga abakwenda kuzamu holiday please Njove Park Yard hihi argutorukuza mweya muzeyo muri ku cash. Middle East Consultants aba bakijabize government kabahera certificate nabatwara abana heru omuhanga gamani Abu Dhabi, Qatar, Dubai muzeyo muze kora bakanda kora munyonyi kora mu hotel kora mu factory kora kuvuga boda kuvuga motoka yona kuvuga bus muzeyo mbashashure miliyoni emwe network akika aha miliyoni 3 registration wanenda kuzayo nebikwata ronda passport yawe yongoje kwata mungaro asigara ogende muyenga Tanki Road ni Italian supermarket ningo jahambara kamomo stage ruharo bakutwaye eine abanywani abeta muno family friends chokwa noreba nkabujenyi bajango handikaho speech ya family friend no muntu mukuru nango ba family friend abo mbayikabagira mana gamani gakira nagabanyabuzari ogwo muntu yarema no murondera munywano we ogwo karareme no murondera munywano we munywano wa kanona kaganza no ronda professor Kazoba so ureba abantu mbamanya abanywano babo now konka omukagogo tukushemera koma abantu babe omukagogo kushemera kuza na hamukazi na nahabana so that obe a family friend. It is not a personal friend, no, a family friend. A family means omukazi nabana na nyinika konka ijo nkareba omuntu astamiro motoka yagenda mnyone baza kupikinga abana ishomero mushomero rumwe muri Mbarara hatikin abana byaba pikinga bastamenyemo so omwana ogweza jati ango speed ayo Johnson chile success card anto ine nyingi ntindebere na nankogu munywano washo na weni njana za kusinisha at that man is bad at no kutura mse takutura mse at he doesn't care about us at wono kwiza kazumu mboze na tata at no bwa kwariyo mkana wamuna mse takure banamisho chintecho mpure chanshasha abana no basu takuzomuka yo muntu okabara kwita abana kubara mse mwabana mwishimare no omwana mkwata kutu musisire mweto mucicire mubuze inoshomota abana bakukundi I mean bakwenjoying ogwo no family friend obo ineso muyo mukazi wa munywano wawe obo ine abana abo bona abana bakuru obo ineso muzawo so that obe full family friend nokwenko bereho iwe no bereho.
okumbireba yabaneye kuchibwaho aba Middle East Consultants ako yetungira omurimo mu Dubai kata n'ensi ezindi zo mu Buharabu na Njove Park Lodge. bakwinira obuheereza burungi nka hotel services biine oburaro burungi iwe endengo zitari zimwe na zimwe biine na cottages nungi aho abagyenyi baabo barikuhuumurira.